Investment in primary education now, what single out infrastructure on you Until with the infrastructure no in primary education no. School dan hold do West no. Okay. A bro 100. Ghana mem. Ghana. A bro mako 100. You were SC. West and yes ebia e wo ho dada. Ana almost here paint bi ohene akoboa say yenko paint dabi. Ana so bi ho a we say there's no precedent. Our Ghana ha me hu ne say why project say ohene. We say me dey kan sa. No obi be agi say hey assembly na otan fi say o mampanyini bi wo a okosi school dan wo ebia he fan bebe ni ana suta ana say achim ana hwidie mu ana say drobo jape krum ba bi mampanyifo no kosisi sa nioma no nti denti na wo ka say osanti hinasi school dan asen wo mu nyina denti ameka sa ne say wa o dwen sa no wo de hwe kru a wo a free so na ka bomampanyini bi din se kru na wo tim sisi a no omampanyini ben din na obebo so na be see school bi a wo wani tua wo hwe obenya bia bokra be yetete amampanyinfo no enye within the Fourth Republic nimpo fi se baby as o tibia no school na bi wo ho dada baby a meti school wo ho dada nemum de amampanyinfo omo aba se me the Fourth Republic ni kwa na eyi a omo aba de omo ye ne se bia na school bi chance so apa na omo akoye renovation school bi omo ni desk no omo de bia primary no say primary bibi o sa no omo ye university wo ho dada de omo ye no kra ye private ones aban for so omo ye new no enoso okay and also we kra dey talking about primary education. The primary education no say okokwa nwoma na school bi ho no mu here renovation na assembly no aban true assembly akoya mo okọ hwediem na so omo school dan bi eso apa na omo akoye dey omo si eye bi a na ebubu na omo akosi e bi a nursery block amomo anase bi omo primary no aye dada ebubu ehu nyina no makosi but then no entansi okay nti na yembo de yewraye nti de yewraye no eye about 100 new school buildings. Na there won yewrade no say onsi school ni kekese bi amankwati school na nursery ni bubu no macho ma bra aban bebu na dako bi aban bi dey share budget no mo aba no maba be si nursery block bi dey am ohene nye ne sa o ono si school dan na oye field okay oye teachers quarters oye borehole oye toilet facility. It's a school bibia nyama school no ye nyina ana we nya photoshop no bia be ka say asema okay kra oboa obi betima ka say obi wo ho a unu so mo ke kan se bi say on tea bi da ana asema obi anka bi da e wo ba bia nti obi tie for the first time obeka say we see school no we ne ya hu da be no ye so cut and then can maybe baby say kra say school dan a ye rasi no we see school dan onyane sa o see teachers quarters ni ye onyane sa oye borehole ni we onyane sa oye field ni we onyane sa yes oye toilet urinal desk nasa nyeme bia hiama school ni bia oye introduce ehene sa school si wo menim how many minutes and hours a day dwumadi nemum kakra betima bobo awie bia no na ye beto aso the King's legacy ye bebo ni nyina ma obi ehu ana ekro me bo a memmo ekro bi se anansi krom wasi bibi na makane sa atra kwa no me bo kro no abo ne district abo project into obi baby American ye known places into nipa wo ho into otimi nko kan asem bi anya no kwa ne phone wo ho into obi the phone be sin nanim say I mean who say last Park TV forecast the King's legacy ohena be school bi wo hanya no obi the beba sisi so the can no enye bibi ye bosim kan ana ye kan ade bi eni ho no ade ewo mu ne ye kan na nkofo kura nkofo tetem okay na ye free ase first district no and Jumadi enyina no efiase from 204
2003, 2024, 2025, 26 eba. Enti first district mede beginning Kwabre district. Kwabre district. Sisi ya no ya chema ye no Kwabre East. Ene sa adenti Kwabre district no. Yo kura ye friend Asaman RC Primary. Asaman RC Primary. Asaman RC Primary. Any school ayo. Ene ye kura ewo Kwabre district. Asaman no ye kura ewo Kwabre district. Nti Kwabre omu school no omu friend no RC. Nti Asaman RC Primary. Okay, na say Asaman ho no ana yewura esi Asaman RC Primary. Okay. Nti sa school na wasi ye behwe den na wasi ewo Asaman ho. 6 unit classrooms no. Sa mienu. Nti 12 units no. Nti 6 unit classrooms no. Owie osasi 1 borehole. Afi 6 bedroom teachers quarters. Wow. 6 bedrooms teachers quarters. Nti teacher for na ebi omu free baby back room abekira de no. Makwa akwa 6 de den ya omenya baby ada. Anye so omko high single room bi ne baby na ye trick we quarters for them. Enu echi no 18 teachers table into teacher for no office ho no or the 18 teachers table na ma omo. Ana afi 20 seater aqua privy toilet. Wow. Asaman Kwabre district Asaman Kwabre. The same Kwabre no they will create a friend of Buama Mase LA Primary. Okay. Buama Mase LA. Nti Buama Buama Mase LA Primary. Buama Mase ni bom. Okay. Nti primary school. Oh, okay. Nti ho no de na nye 2 units but there 6 classroom block. Ba ko na 12 no we 6. 1 borehole. School field. And a 20 seater aqua privy toilet. And a 6 bedroom teachers quarters. Where your boy mama say no. The same Kwabre no you could be a friend of Massive Bofredu. Pack TV, the pride of Africa.